4 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти Абу Абдуллоҳи Рудакии ноҳияи Восе майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва гулгаштро ифтитоҳ карданд.
масоати умумии майдони парчами давлатӣ ва гулгашт 39979 метри мураббаъро дар бар гирифта дар шафати роҳи мошингарди восеф ховалин воқеъ мебошад. саҳмгузорӣ кардан дар ободонии ватан яке аз вазифаҳои асосии мо ҷавонон мебошад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо ҷавонони деҳаи меҳнатобод тасмим гирифтем ки дар ободонии диёрамон саҳмгузор бошем. бунёд шудани майдони парчами давлатӣ боиси ифтихори ҳамаи мо ҷавонони деҳаи меҳнатобод мебошад. мо дар оянда ҳам саҳмгузорӣ кардан дар ободонии диёрамонро боиси ифтихор медонем. баландии пояи парчами давлатӣ 40 метр, дарозии матои он 14 метр ва паҳноияш 7 метрро ташкил медиҳад. маконе ки майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи меҳнатобод бунёд карда шудааст, аз офати табиӣ таъсир дида қаблан бекор хобида буд. бо амалӣ намудани корҳои тахту ҳамворкунӣ ва кашондани хок дар ин ҷо имконият барои сохтани чунин як мавзеи дилнишин фароҳам шуд. амалӣ намудани тадбирҳо дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имкон фароҳам овард ки ба ҷои асосии сайру сайёҳат ва фароғати ҷавонону наврасон табдил ёбад. майдони парчами миллӣ ки ҳозир чун гулистон мебинем, пеш тамоман як харобазора мемонд, як сангзор буд. тамоман дар асари офатҳои табиӣ валангор шуда рафтагӣ буд. бо кӯмаку дастгирии шахсони ҳимматбаланди ҳамин диёр имрӯз ҳозир мебинед як гулистону бӯстона мемонад. محض با سپارش و دستگیری های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جماعت دهات به نام ابو عبدالله رودکی یک چند انشاءات‌های نو و زمانوی ساخته به استفاده داده شد که این به حسن جماعت زیبایی دیگر ضم می‌کند. در طول 30 سال استقلالیت پیشوای ملت تاجیکستان را به یک مملکت بهشت آسا تبدیل داد. майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва гулгашт дар доираи иҷрои ҳидоятҳои раҳнамосози пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати таъмини омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи роҳбарияти хоҷагии деҳқонии файзи саид сохта шудааст. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кишвари мо рӯз то рӯз ободу зебо гашта беҳтарин дастовардҳои замони истиқлолиятро пешвоз мегирад. با قدوم مبارک سرور دولت در جماعت به نام استاد ابو عبدالله رودکی انشاءات‌های نو به نو از آن جمله باغ پرچم ملی ساخته به استفاده داده شد که این باعث فخر ما نورسان و جوانان است. محض با تشبث بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و صاحبکاران وطنی در جماعت دهات به نام ابو عبدالله رودکی چنین باغ‌های فرهنگی و فراغتی ساخته به استفاده داده شدند که ما ساکنان این دهات آمده در اینجا استراحت میکنیم. роҳравҳои ҳудуди гулгашт ба андозаи 11245 метри мураббаъ сафолакпӯш гардида равшаннамоии он ба пуррагӣ таъмин карда шудааст. дар ҳудуд ва атрофи майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи меҳнатободи ноҳияи восе гулу буттаҳо ва ниҳоли дарахтони ороишӣ шинонида шудааст. дар асоси лоиҳа ва таҷрибаи муосири бунёди марказҳои фарҳанги фароғатӣ сурат гирифтани сохтмон барои дар шомгоҳон сайру гашт намудани сокинону меҳмонон дар ноҳияи восе мусоид мебошад. барои таъмини майдони парчами давлатӣ ва гулгашт бо об аз зери замин об бароварда шуда сенасоснасб ва обандбор сохта шудааст. ҳамзамон атрофи майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сафолакпӯш карда шуда дар шафати он барои воситаҳои нақлиёт таваққуфгоҳ сохта шудааст. имрӯз дар маркази ҷамоати деҳоти ба номи устод абу абдуллоҳи рудакӣ парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бевосита бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қомат афрохт. қомат афрохтани рамзҳои давлатӣ бахусус муқаддасоти миллӣ ин эҳтиром ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ва нишона аз пойдории сулҳу суботи ин сарзамин шаҳодат медиҳад. қомат афрохтан парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти ба номи устод абу абдуллоҳи рудакӣ боз шаҳодаткунандаи оне аст ки имрӯз таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат
برای بلند برداشتن حس وطندوستی و خویشتنشناسی ارج گذاشتن به مقدسات ملی در نهاد هر یک جوان زمینه استوار می‌گذارد. با شرافت استقلالیت و سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت مملکتمان تا رفت زیبا و آباد گشته ایستاده است. امروز در جماعت ما نیز یکچند انشاءات‌های نو زمانوی از جانب پیشوای ملت گشاده به استفاده داده شد، از جمله باغ پرچم ملی که عین حال ما در اینجا قرار داریم. همه این بنیادکاری‌ها و آبادکاری‌ها مشکلات مردم را آسان گردانیده بهر سیر و سیاحت و فراغت اهالی جماعت خدمت می‌رساند. اجرای دستور و سپارش‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت جهت سهمگذاری در آبادی میهن امکان فراهم آورد که همگان از امکان زمانوی برای فراغت در دهه مهنت‌آباد جماعت دهات رودکی ناحیه واسه بهره‌ور شوند. این تدبیر مهم در دایره هدف‌ها جهت ارج‌گذاری به مقدسات ملی برای بهره‌ور شدن همگان از امکان زمانوی برای فراغت و بلند شدن احساس خودشناسی مساعدت می‌کند.